Dobrodošli u Makeup Wake Up Croatia, moje ime je Irina i ovo je kanal gdje pričamo o modi, ljepoti, lifestyle i svemu između, a danas imamo jedan empties video. Ako volite gledati realne recenzije proizvoda i preporuke ljudi šta bi ponovno kupili, a što ne bi, nastavite gledati. Pozdrav ekipa, nadam se da je osvjetljenje ok. Danas je dosta mračni dan, imam ring light, ali mislim da će još malo editing, ako malo posvjetlim, to biti ok. Ovo će biti nekakav jesenski tip empties videa, dakle ovo su proizvodi koje sam, dosta toga sam potrošila u protekla 2 mjeseca. Puna vreća stvari, doslovno puna vreća stvari. Tako da krenimo, probat ću da ovo ne bude vječni video. Prva stvar što već znate, moj omiljeni L'Occitane bademovo ulje za tuširanje. Ovo ću ja mislim kupovati iznova i iznova kroz svoj život. Face Fluid od Olivala, ovo je SPF 30, ovo je fenomenalna krema za lice i SPF. Već sam kupila novi, izvrsna baza za šminku, tople preporuke. Sljedeća stvar je ovaj Pantene Perfect Volume Hairspray. Ovo je bio jako dobar lak za kosu koja je lagan dosta na kosi, ne daje vam onaj crunchy efekt. Ovo je Liquid Silk Schwarzkopf Gliss. Za moju kosu pretežak, premasan. Ja imam jako tanku i slabu kosu koja je i dosta masna i ovo mi ju dosta otežava, ali miriši jako dobro. Ako imate gustu, dugu kosu, ovo bi vam preporučila. Balea šampon za suho pranje Sensitive, najbolji. Ovo sam dobila Coconut and Orange Vibes. Ovo je u principu šampon za kosu, ali ja nisam to skužila na vrijeme. Ja sam ga koristila kao gel za tuširanje, ima tako dobar miris naranče i kokosa, full i onako ljetni, jako fino miriši, bio mi je fakat dobar na tijelu, tako da ne mogu reći. I onda kad sam već skužila slučajno, ovo je za kosu, oprala sam kosu s njim, za moju kosu je katastrofalan jer jednostavno dosta mi se masti brzo nakon ovoga. Ovo mislim da je šta piše for all hair types, obično takvi šamponi meni ne odgovaraju. Sljedeća stvar je također Ziaja Damage Hair Intense Nutrition Shampoo sa Banana Flower, Plant Keratinom, Amino Acids i Coco Glucoside. Ovo je kao dosta dobar šampon za oporavljanje kose. Jako fino miriši, tropski voćno. Iskreno potrošila sam ga, ali nisam primijetila da za moju kosu radi nešto wow. Ali za razliku od ovog nije mi se toliko mastila kosa kod ovog. Meni se uvijek masti kosa, ali ovog sam primijetila ono isti dan doslovno. Ovo je bio ok, ne bi si ga kupila ponovno, ali jako fino mirišo i evo, drago mi je da sam imala prilike probat. Ovo je Kevin Murphy Repair Me Wash, kupila sam u frizerskom salonu, pošto možete vidjeti da se blajham i idem na dosta plavu kosu. Ovo miriši jako bez veze. Nema lijep miris koji je u oči, miriši pomalo čak i kemijski, a ovo je jedan od rijetkih šampona gdje sam vidjela razliku. Jednostavno imam osjećaj da mi bolje opere kosu, makar je hidratantni šampon, dosta mi je dugo trajao i imam osjećaj da mi kosa opet bude malo, kad ju isfeniram, da možda bude malo više silki nego od ostalih šampona, iako to pretežito ovisi o maskama i tretmanima nakon što operete kosu. Međutim, ovo je dosta skupo, mislim da je bio 25 eura, ali dosta mi je dugo trajao i evo, ovo je fakat dobar proizvod, jedini minus je miris mi nikako se nije dopadao. L'Occitane Rain Blanche Mask Exfoliant, znači ovo vam je maska za lice sa zrncima i AHA kiselinom, ja mislim. Ovo sam potrošila od mog medenog mjeseca, ovo imam, znači sad imam već više od godinu dana, apsolutno bezvezan proizvod. Potrošila sam ju da ju potrošim. Možete ju koristiti kao 30 sekundi utrljavati ispred ili ostaviti par minuta na licu. Ništa nisam od ovog primijetila, preskupo je za ništa, evo, iskreno. Ovo je proizvod kojeg mi nije žao da nisam kupila 3 kad sam kupovala. Ovo je L'Occitane Delightful Mist, znači ovo vam je body spray sa mirisom poznatim od badem od L'Occitana. Nije direktno kao miris
ulja za tuširanje, više je miris kao kreme za tijelo koja ima više malo tog pudarastog mirisa. Međutim, ovo je predivno, za body mist se jako dugo drži, znači nema ništa. Evo nešto sita. Znači, toliko je dobro, za body mist, kažem, dosta je trajno, ima 100 ml, je skupo, bilo 40 eura, ja sam kupila sa popustom. Ovo je toliko dobar proizvod sam po sebi, dobar je za layering, ali više nije dostupan. Ja mislim da je bio na webu onak doslovno mjesec dana da ste imali da ga kupite i to mi je baš bez veze jer mislim da ga ostale L'Occitane imaju, ali hrvatski ga više nema. Ako ga negdje uhvatite, definitivno ga kupite. Ako volite pudaraste i slatke mirise. Ovo vam je Round Lab Birch Juice Sunscreen, K-Beauty brand. Ovo tu iskreno u nekom ću proslijediti, ostalo još mislim malo manje od pola, SPF 50, izbijaju mi prištiće bolesno dok. Znači ja sam toliko istraživanja napravila kao koja je krema za sunčanje sa kemijskim filterima, zato što meni mineralni filteri za zaštitu od sunca kritično izdimo od njih. Znači da su kemijski filteri, da je dobra za masnu kožu, da je dobra za acne prone skin. Ljudi se kunu u nju i to mi je samo dokaz da jednoj osobi može biti najbolja na svijetu, ali vama ne. Znači, doslovno izbio mi prišići u dan korištenja. Nažalost, tako da ovog si rješavam, prosljeđujem nekome. Sljedeća stvar je ovaj Sea Salt Body Scrub Coconut and Orange Anti-Cellulite od Orange Shopa. Jako cool, pola imate taj fini citrusni miris naranče i kokosa, ali u principu jako sliči ovom tu mirisu. Organic Shop ima brutalne peelinge jer su kombinacija ulja i peelinga solnog ili šećernog. Jako dobro ispelingiraju i hidratiziraju kožu. Sad anti-cellulite ne bi u to ulazila, dosta dobar peeling, tako da ako volite takve mirise svidit će vam se. Ovo je empty nakon, ja mislim da ju imam 6 godina. U pitanju je Carolina Herrera Good Girl. Dakle, ovo je ova najveća pakiranja, dobila sam ga za poklon, kažem, prije 6 ili čak 7 godina će biti sad već. Ovo sam koristila za izlaske, u prosjeku možda 2 do 3 puta mjesečno, zato mi je toliko trajala, ali poanta, ovo je parfem koji si ja sama osobno nikad ne bi kupila, ali kao čula sam o njemu i dobila sam ga za poklon. Ovo je najkvalitetniji parfem koji ja imam, točka, koji sam imala. Raspršivač je kao fina magla, tako da vam ne treba puno špriceva, dovoljna su 2 do 3. Zadržava se na odjeći zauvijek, na koži se zadržava do tuširanja. Ovo je intenzivan parfem, kogod kaže joj miriši kao parfem, kao svaki drugi parfem. Meni ne, meni je osebujem, točno znam kad pomirišim parfem da je to Carolina Herrera, ne miješam ga s nikojim. Sladak je, ali nije gurmanski sladak, makar ima i kave, ne znam ili ima badema, ali je on parfemast, ali baš je poseban, baš je seksi parfem i obožavam ga i ovo stvarno s razlogom je popularno i znam da su podijeljena mišljenja oko ambalaža, meni je jako cool. Nije child friendly, to priznajem, ali je stvarno osebujna ambalaža. Ja volim kič, tako da meni to nije problem i ne znam da ga je išta ostalo. Znači, doslovno sam ga isjedla. Toliko je poseban parfem, ovo bi svrstala definitivno u večernje parfeme ili u zimske parfeme preko dana. Evo, hvalospjevi, samo hvalospjevi. Trajat će vam vječno. Sljedeća stvar je Makeup by Mario Setting Soft Blur Setting Powder Surreal Skin u Neutral Light. Dobar mi je bio, ne mogu reći. Ali koristim sad jedan jako puno povoljniji, puno povoljniji od Wet n Wilda, kojeg ima puno više. I makar ovo je stvarno da taj, kako bi rekla, koža vam ko maslac izgleda, glatko, zdravo, ali jako brzo prosijam kroz njega. To je jedina stvar, zato što nema talka. I uskoro će to biti slučaj sa svim puderima, jer do 2027. moram maknuti talke svih proizvoda koji se prodaju na tržištu Europske unije. Tako da to ćemo vidjeti sa svima, ali ovo je jako lijepa formula. Ako imate normalnu ili suhu kožu, preporučam. Ovo ako imate masno, ovo nije za matiranje. Ovo vam je da vam setira, da vam zagladi, ali ćete prosijati jako brzo kroz njega. Eto, sljedeća stvar, ponovno L'Occitane.
je ovo koncentrirano bademovo mlijeko, znači ovo je losion sa mirisom badema. Hidratantno mlijeko, lagano mlijeko, predivan miris, preskupo zato što je preskupo, nisu normalni. Mislim da je 50 eura, 250 ml, to jest ne, 200 ml je 50 eura. Ljudi moji, ne vrijedi, stvarno ne vrijedi. Volim ga dobiti za poklon, nekad se volim počastiti s njim, ali zaista ne vrijedi. 40 eura, ajde zbog ambalaža, 50 eura, nisu normalni, evo to mi je. Ali jako lijep proizvod. Simple Age Resisting Night Cream Regeneration. Ovo mi je muž koristio, ja sam par puta probala, meni je stvarno preteška. Njemu je, kažu, bila ok, ništa posebno, ništa naročito, draže su mu one obične simple kreme kao i meni. Art Deco High Precision Liquid Liner 03, ovo mi je smeđa nijanca, ovo je najbolji liner svih vremena koji sam ja probala, točka. Imam novi crni. Sad imam nešto novo što nisam potrošila do kraja. U pitanju je Essence Liner Stay Tattoo Lip Liner. Imam ovaj i negdje mi u smeđoj boji. Nisam ga potrošila ni približno do kraja. Imam problem sa, generalno sa ovim proizvodima koji su tintovi, stenovi, izrazito isušuju usne, zato što to jesu jako isušujući proizvodi i meni posebno isušuju usne. Jako je neprecizan, ali mislim da vam je super alternativa ako volite te proizvode, imate živaca za njih. Super je alternativa za huda jer košta par eura. Međutim, meni je to naporno da ga moram držati dole. Jako mi je naporno biti precizna s njim jer doslovno na pola usne ostanete bez proizvoda. I jednostavno draži mi je luk olovke nego stejna kao nekakve konture usana, tako da ga se rješavam jer ovo ne mogu nikom proslijediti jer ovo spužvasti tip. Općenito proizvode za usne ne volim nužno prosljeđivati, pogotovo je koje ne mogu dezinficirati, jednostavno nije mi ugodno to i tako da ga bacam. Essence Bouncy Plump Hydrating Dewy Spray, stvarno je Hydrating Dewy Spray, uzela bi ga ponovno, top proizvod, baš sam zadovoljna bila s njim. Kiko Full Coverage Dark Circles Concealer, makar izgleda da ga ima, konačno sam došla do kraja. Niti mi dovoljno pokriva, jako mi izgleda cakey, dosta su im tamne nijance, ovo je nijanca 01, kao najsvjetlija nijanca, meni je ovo za ono što ja volim pretamna nijance, tako da osobno ga ne bi ponovno kupila. Elf No Budge Eyeshadow Stick, ovo je takav shit, jednostavno ne. Dove Original Roll-On, kao i Dove djelići u spreju, fenomenalan. Tattoo, KVD Tattoo Liner, ovo je toliko hajpano, meni se brzo isušio, je peći, ništa, 0 bodova, Art Deco ga pojede za doručak, ručak i večeru. Onda imamo Essence Comfort Lip Liner u nijanci Rosy Nude. Ne volim ovakve nijance na sebi. Volim generalno da ima primjesu smeđe ili da su hladnije roze, crvenkaste, sve može proći. Međutim, ovo vam je nekakva, baš je pinky, a neka jako ružna pinky na meni. Ružno na meni, ne volim to na sebi. Max Factor Brow Shaper i do dana današnjeg najbolja olovka za obrve ikad. I moja savršena nijansa je koja neka Deep Brown, ili je? Tako je, Deep Brown 30, najbolja olovka ikad, točka. Onda imamo Empty Loewe Air, dobila sam, ja sam kupila onaj od Notina kao set tih Emptysa, ovo lijepi osvježavajući parfem, niš posebno, ovo je Woodwick ili je? Airwick, Woodwick, bez veze jako. Prije su bile dobre, sad se miris uopće ne osjeti. Onda imamo Pepko svijeću, imam puno svijeća. Christmas Scented Candle u Apple Cinnamon. Jako lijepa ambalaža, jako lijepi miris, međutim ne mogu reći da mi se ispuni cijeli stan s mirisom kao od Yankee Candle, ali prostorija bude ok. Miris je jako lijep. Još jedna božićna u Gingerbread Man. Ovo je nešto intenzivnija, baš miriši po gingerbread cookiesima, ambalaža je pobjeda, znači košta 4 eura, stvarno. Kažem, nije to kvaliteta Yankee Candle-a, ali s obzirom na cijenu, super su kao poklon. I onda imamo Irish Coffee Soy Wax, pazite, ovo je od sojinog voska koji je kvalitetniji, ja reći zdraviji, koliko zdravije može biti. Doslovno miriši na kavu, čak i ne na Irish kao alkoholnu, nego na kavu, ali nema onu ružnu gorčinu, nego baš na onaj fini miris kave.
samo što nije toliko radiant, ali jako lijepo miriši onaj dio prostorije koji se osjeti. Ima kao 3, kako se to kaže, fitilja, 3 wick candle, 5 eura, jako lijepa ambalaža. I sad idemo na Yankee Candle. Spiced Banana Bread. Ovo je najbolja svijeća koju sam probala u životu. Ako volite slatke mirise sa primjesom nečeg drvenog i cimeta. Ali kad kažem cijeli stan, od ove svijeće se osjetilo mi se ispred stana ulaz. Predivna je, jednostavno je predivna svijeća. Na Notinu, na nekom popustu sam kupila, dosta sam ju platila, mislim da sam ju čak i s popustom platila oko 20 eura. I ovo mi je najdrža svijeća trenutno svih vremena. Evo, to vam se govori. Sljedeća svijeća je također Yankee Candle Golden Pumpkin. Ko što vidite, dosta je u jednom trenutku full počela gorit. To kad dođu pri dno. Sad se baš od tog gorenja mi je teško originalno sjetiti, ali jako lijepa kao, sličan vibe ko ovo je malo slađa, ovo je više drvenija. Je jako lijep miris, ali ovaj mi je puno bolji. Znači ovo je banana, čekaj da vam točno kažem, Spiced Banana Bread. Evo, ne znam, možete vidjeti. Pobjeda života. Onda imamo White Bar, isto preko Notina, to je, ja mislim, sister company Bath & Body Works. Coffee and Whiskey. Bold Irish Whiskey, special vanilla, hint of coffee. Svi su rekli u recenzijama da ovo je jedna od boljih svijeća, da je dosta nedefinirana, slatka, drvena, kamin, sve te kombinacije. Jako lijep miris, malo baca na muški parfem, međutim ništa posebno kad gori, iskreno, a bila je dosta skupa za gramažu. Dove Advanced Care Acai Berry and Water Lily Scent. Ovaj dezić, znači ovaj dezić je koristila moja kolegica i znači ona je mirisala ko da je izašla iz tuša i da je stavila neki predivan, svježi, cvjetno, akvatičan parfem. I rekla mi da to je dezić i onda sam ja tak mirisala. Znači stvarno je, kad ste raspoloženi za taj miris, topla preporuka za ovaj Dove. I onda imamo jedan ljuti klasik, Invisible Dry Advanced Care, ovaj najsličniji originalno miriši. Ja na kraju dana najviše volim originalni Dove miris. Imamo L'Occitane Fleur de Cerise, ovaj zeleni parfem. Full proljetno-ljetni, svježi parfem. Baš je onako akvatično zelen, onako people pleaser parfem. Dobar je za ured, nije nametljiv, dosta je svjež. Trajnost mu je osrednja, ne bi ga ponovno kupila, nije sad ono da mi nešto wow. Mask of Magne Minty, intenzivna maska od Lasha koja više za tijelo se preporuča ako imate problema s aknama i to. Ja ga stavljam na lice možda u prosjeku 1 do 2 tjedna kad mi je full tekstura, kad mi baš imam osjećaj da mi treba fizička eksfolijacija umjesto eksfolijacije sa kiselinama i tonicima i stvarno napravi posao. Volim ujutro koristiti prije šminkanja, baš vam da lijepi canvas. Sad koliko djeluje na pročišćavanje nisam sigurna, ali volim ovaj proizvod, volim ga imati u opticaju. Dobila sam za poklon, ali super proizvod. NARS Radiant Creamy Concealer u nijansi Light 26, ovo meni nije light za mene. Iskreno uopće neka musi tekstura uopće mi se ne sviđa, ne bi ga ponovno kupila. Onaj Narsov ne painter ali pot, nego onaj soft matte u maloj teglici, to je pobjeda života. Onda imamo od Douglasa Eye Optimizing Serum Concealer. Ovo se toliko raspada ispod oči, ovo Bog ne može setirati. Ovo je ako imate savršeno okoločno područje i suhu kožu. ELF Power Grip Primer, full popularan, full viralan. Ovo je actually dobar primer, fakat vam se zalijepi šminka i da neki onaj malo zdravi izgled kože. Nije nužno da hidratizira, ali vam daje hidratizirani izgled i ne izbija od njega, tako da solidan primer. L'Occitane Body Shower Oil imam 2. Iskreno, njihova krema za tuširanje
mi ima puno bolji miris od ovog ulja. Nešto mi u njemu starinski malo miriše i ne bi ga ponovno kupila. Nema do bademovog ulja za tuširanje. Još jedan Essenceov lip stain o kojem sam vam pričala. Imamo Kisa Delicious Paris Corner parfem od 15 ml. Brutalna ambalaža, veoma travel friendly, bio ono 7 eura. Ovo je navodno dupe, jedan od dupova, ja mislim, za Bianco Latte, ili tako, ta obitelj. Ja Bianco Latte original nikad nisam probala, ali meni je bio super. Slatkast, iako za moj ukus moglo bi to i slađe, ali jako ugodan parfem i super ambalaža. Trajnost ne loša, par sati. Sljedeće je ovaj Age Rewind Eraser u 0,5 nijanci. Ovo bi kao trebala biti neka posvjetljujuća nijanca. Ovo je na meni tamna roza i ovo mi je treći put da pokušavam ovaj korektor. Rekao, možda sam fakat 2 puta fulala. Mene toliko peče okolo očiju kad ovo stavim. Nešto ne odgovara. Grozno prekrivanje, grozno blend, meni je ovo grozan korektor. Jednostavno na meni ovaj korektor, ja i moja koža, ovaj korektor ne idemo skupo tako da ga bacam. To se isto ne može dezinficirati niti ko žele to, interno. Znači, ne. None of Your Beeswax, balzam za usne od Lasha. Prvo sam ga koristila za usne i za to mi ima malo prekemijski miris, makar znam ironičare ovo se prirodno, većinski prirodno, ali za izrazito suhu kožu, za stopala, show program, jer ga traje jako malo. Vaseline Rosy Tinted Lip Therapy, brutalna stvar za pripremu prije šminke, baš mi je dobar taj proizvod bio, njega sam i sjedila. NYX Lift and Snatch Brow Tint Pen, uzela sam ju u presvjetloj nijanci, ali dobar proizvod, samo ja generalno nisam od tih proizvoda bez obzira na nijancu. Sljedeća stvar koju bacam je ova Milani Color Statement Lip Liner u nijanci 09 Spice, odvratna nijanca na meni. Generalno vjerujem da je ljudima super, ali na meni je odvratna, tog si rešavam i bacit ću jer iskreno već je pola potrošena i fakat sam joj dala prilike i kao tehnički bi mogla dezinficirati, a stvarno ne znam nikog oko sebe ko bi koristio ovakvu nijansu, tako da se toga rješavamo. Onda imamo, ovo je već pri dnu, sasušilo se od Essence-a, nijansa 670, full neutralna nijansa. Super vam je ako želite malo posvjetliti ili neutralizirati svoje usne. Onda imamo Cushion Talk Essence 8 Hours Matte Comfort Lip Liner. Isto neka nijansa, slična onoj prvoj, neka jednostavno jako, neka roza koja je pretopla i na meni niti mi je za konturiranje usana, niti mi dobro usne izgledaju kad su ispunjene sa njom. Jednostavno, evo, ne bi ju ponovno kupila. Dala sam ju šanse, ali fakat nikako. Ja volim hladnije roze na sebi, smeđe. Smeđe mogu i tople i hladne. Nije da ja ne volim toplu boju na sebi, ali topla roza na meni je nešto najogavnije na svijetu. Onda imam ovo nešto iz Japana, eyeliner pencil, ovo je toliko suho, nikako, to se konačno rješavam. Ovo je isto bio jedan od testera, So Delicious od Noveliste. Ovo je full cool parfem, slatkasto, ne znam, baš je specifičan, jako me podsjeća na šamanilu od Zare, što je muški parfem, ali ga dosta i žena koristi, ta obitelj mirisa. Googlajte pa ćete vidjeti, teško mi ga objasniti. Ovo je od Essence Aloha Babes, kao lip oil koji je kritičan. Ovo je fakat loše, isušuje mi usne, full je tanko, bez veze. Onda sam probala Vivala Juicy Gold Couture, čula sam jako dobre stvari u ovom parfemu. Ovo je baš jedan parfemasti parfem. Ok je, ništa spektakularno. I onda imamo od Zadig & Voltaire, to je onaj parfem koji izgleda kao krila. Lijepi parfem, isto kao kad sam ga probala u trgovini mi je bio puno bolji nego kad sam ga nosila, tako da niš posebno. I za kraj imamo, ja više ni ne znam šta je ovo, ali je toliko svaki put, raspada mi se već ovaj vrh,
klasična neka smeđa boja, više se ne sjećam je li ovo Rimmel, MAC, šta ali nisam sigurna. I to bi bilo to. Ljudi, to su moje empties i nadam se da vas nisam previše smorila. Ako moram nekakve favorite od ovoga izvući, mislim, ne moram ništa reći, ali novi favorit što ne znate bi definitivno bio Yankee Candle Spice Banana Bread. Ako volite slatke, intenzivne mirise, go, run, kupite, brutalno je. I ovaj šampon, stvarno je dobar, makar je miris kritičan. Javite ako ima neki Kevin Murphy koji miriši bolje. Nije da smrdi, ali baš je bez veze. Ali je toliko dobar šampon, makar košta, ali vrijedi. Jako vam dugo traje. A flopovi definitivno za mene su ova Birch Juice Sunscreen. Fakat moja koža ne podnosi. Ovaj Maybelline korektor odustajem, podvrtno nešto. NARS korektor za te novce ne. I L'Occitane Reine Blanche, ova maska, nije napravila apsolutno ništa meni. Eto ljudi moji, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u videu. Komentirajte mi da li vi imate od ovog svega neke favorite ili neke stvari koje vama ne odgovaraju. Te ono što me totalno zanima je Under Eye Setting Spray. Općenito setting spray. Ja trenutno koristim Wet n Wild Photo Focus. Iskreno, ne samo za te novce da je brutalan, nego je fakat jako dobar. I onda kad uzmem u obzir da sam ga platila, mislim da 4 eura sam platila onak 20 grama proizvoda. Zanima me da li ima neki high-end koji ste probali. Evo, ja ne znam da bi trebala dati Hoodie još jednu šansu. Da li sam ja ta koja luda? Meni nije bilo ništa posebno. Eto, tako da, ali sam imala ono malo pakiranje. Nikad nisam mogla umočiti kak spada. Da li može do toga? Možda li trebam kupiti veliko pakiranje i dati još jednu šansu? Da li ima nekakav settings puder koji je u kamenu? To bi u principu htjela jer kroz dan da se mogu popraviti, potapati. Eto, uglavnom komentirajte i do sljedećeg videa ljudi. Pozdrav!